Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumshibenta ban penyak pensa bat ban pen KM biang ya ke jingrap yau Krai ke Jhds Development Society haringkat ke jingat trelang baka Caritas India lembat ke KVK Jhds ke Pynlong ya ke Millet Festival ke bashisngi halo kapang Healthy Millet Healthy People. Ha ke de sngi la sakhilang de kiru shampang ke bekintup ya ke Konglarika Shalam ke bede ke senior scientist jong ke KVK u director jong ke Jhds Development Society u Father Manbha Pakem u coordinator uba Dennis Korkalang kinong rep bat kiwe. Hababatai ke jiminto jong ukrai ke Konglarika Shalam kala pinsluri kinong rep bekidon kam ban phai biang syakurukom rep umen barim kenang ban penyak pensa ya ke jingbha ba ke jingsbo jong ke kendau. La samru yaki kusnam ha ke ni kesngi syakinong rep ha ke millet contest bat ke jing ais ngobha de gisembai krai kinong rep jong ke shnong lum trep yangkar yong sne that sning yong thma bat mura pushai. Da kemensim Shetraham, bat ai tilon. Da kemensim len nade, ngakloi ban sumar, bat penyar ya uni ujung thung. Da kabakmi benya, sani bha, kenang bakan ai ya kajing kershan, bat kajing mentoy kababiang, ha kaban pendap penbiang, ya kajing don kam jonga, hayeng hasem, bat ha kari, bat ha kajaj benriu hi barok kawai.